Mesye m'pase. E pi blok la komanse lou sou do, fè la komanse men nan man. Depi 11, yon blok sou do, yon fè nan bouchou, e pi wap di fè la an mè. Ou ben se fè louk pète fwè, e pa fè la an mè non? Ban koken, ou men mou gen san repon. Ou fè figou let te koulek ke koko gen regli. Mesye, tale mbal kite nou, paske mbal pou lop yon lave la pita. Sa ve la? A kelke bokse, ba. Tam kon wè sou yo lave? A. Pou? Kokse nan mou da ramat telman red, de pou to de li fè igwaz. E ou men Bob? Ou kon pil ba wap met sou san ba, kalson yo ben bas le. Rinan fè moun tou Wilbetch. Wilbetch nou ekip ba e plen tout la met nan mondal. Yo a reswen desan yo nan pou l'toalet. Kat de filosof Mbappé. Kat zo ke pine ouve se jounan. A bien pase. Monsieur, fon kou hier soir, son bagay a pa. Te kou etou men. Bon konen pa jampe an mon chè. Mbap men bouje men. E bagay la, tal te fe? Li te suivou mon chè, e ou te kouri. Sa ba elante la, misye. Kèk li bo aval ou te souke? Mesye bam to al ranger kou entende? Pase filman kase sou poto. Men mon telefon ou pa ka met nan booster e ou beje monte poto. Mesye, nou met ale, nan bom nouvel. Ou pa menm gen gan, pou al monte poto. Ou pa menm gon lit sa? Han konen? Bwen pa bwe kou an selman mwen. Atensyon ou fwe? Mesye, gat kes kap vini? Mesye se poch liye. Li bege sou eto a 3 fwa. An, misye fè reto 3 fwa. Yo, mesye, important son neg mban pil respect nan boyan yi. Men ke la jou gen konya bas? 20 ans, oui. Samedi dimanche pa la de fwe. Yo, 29 février au fait. Oubliez jou férié yo. C'est pas date ou l'école. Ou pas yon conscience trop, men. 10 fwa kanek vwel nan filo. Se nèg ki pa cham abandonné ou ki réussi. Mesye ap fè moral non. Gan moun san honte, al nan ou tou. Hey, la colonie prend du feu. J'espère que tu sais faire ce que ça là. Wap pon courant, wap tomber tant comme gomi. E mas ko la? Misye, mbra lwen che moto la. Map tourne pita. Mesye ou, grand mate sa chop wèl gen tap vole.